CCN zo chu ngai chu nan dihlaak nan kut kan in Tlaih na Burnikul necessary Tuzan Thawng chimna kan rak ngai lai MSPDF Hruaitu Tlaih aton Caah chanding in akalmi Fapa Telh in Mipi Ralkap Minung Pathum Nunnak aliam na kong Sagaing ramṭhen gin to yo pawng ruak pahnih hmuh chap asi Caah thah tongmi dihlaak Minung pakul an phat na kong mun Ramkulh Peng Hnitkayin pelek sakhan ka dawnak SAC Ralkap pakwa an chi na kong Force for Federal Democracy Nih Combat Drone Special Force Training an lim na kong Sagaing ramṭhen myang Peng Prema khwa MSPDF Hruaitu pakhat asimi kutan khai chu SAC Ralkap ni an Tlaih an thah chanding akalmi Fapa Telh in Mipi Ralkap Pathum zong shem ngan kwan ni akhin na Caah an Nunnak aliam vetia tongmi pakhasin in kan thai Burnikul ruk zinglei suimalam panga shonga joyi sakhan in achuak mi SAC Ralam thazang somli shong ni Prema khuchung manma an lak lewa cycle in khuchunga arok lut mi kutan khai chu an Tlaih an thah an Tlaih ti an thai chanding in amvakal Shem ngan donglo in an ka Caah nu an ton chan SAC Ralam he pi thongthum rong alat nak hmunna Shem ngan kwan atlak Caah Mipi Ralkap Pathum an Nunnak aliam hi asitia thai asi joyis sakhan hi SAC Ralkap thazang zalil somga rong an umnak hmun asi Prema khwa in meng ni alat zana sakhan in an rak chwak zingka te khuchung an lut chwak ton tia thai asi Sagaing ramṭhen Sagaing Peng kin jo khwa le min si khwa chu Ralkap ni Burnikul nga zinglei an lut ho Minung hleiriat an thah na tuni mi ruak pahnih an hmuh chap Caah thah tongmi an dihlaak Minung pakul an sachang tia thai asi SAC ni kin jo khwa le min si khwa chu Burnikul nga zinglei an lut ho lewa Mipi Ralkap hleithum an thah na nu pahnih chu an tlaih hrem na nuwa an thah na an dihlaak Minung hleiriat an thah na nihina ruak pahnih an hmuh than Caah thah tongmi Minung pakul an sachang tia tolchungmi sin in thai asi mun Ramkulh Peng Hnitkayin khwa black sakhan chu PDF changti phunhani an ka SAC Ralkap pakwa an thi tia albino tiger company 1 ni chathan achwa Burnikul nga zinglei suimalam hlaikhat le cheu rongin Hnitkayin pelek sakhan hun khwarmi SAC Ralkap na chu albino tiger galam le battalion kullesari ni an ka do na chu ka do na SAC Ralkap pakwa an thi pakhat ni hliamma ator tia an langter ka do nak in hu kanton suimalam pakhat arau nuwa SAC Ralkap ni MI tarify penhi in Hnitkayin khwa chu bom an thlak ronga khwami Pathum Nunnak aliam hliamma ator mi zong an tam in lo zong tam ngai an rok tia albino tiger company 1 ni alangter aluan ja Burnikwale nukulinan hi zonga ko kret Peng jong sha kong khuchung le ko kret thlang le tlangkar khote chunga SAC Ralkap ni du pau in sham ngan an ka ronga Mipi nak in pasha leng arok tia thai asi SAC Ralkap ni ka do na lo nak Mipi nak khuchung pol hi ni fitin sham ngan in an ka ronga tol chung Mipi hliamma tor le Nunnak aliam mi tiang an ton Mipi thimphang in an na tia albino tiger kolam in nol ngai tu pakhat ni achim Force for Federal Democracy F.F.D ni tongmi avoili na Combat Drone Special Force Training chu Purniruk tlamtlingti in andi changtia AUG MOD ni athan Combat Drone Special Force Training Academy na hi changti phuchung in KNLA Phapuim Phaka Pha Doji Gang Khana Council Chang BPDF PPDF in Ralkap na an sitia F.F.D ni alangter
pur niruk a training hi an lim changkauna in ral tuknak lei cha le himbom nak cha a aleng a thawngpang chhuater lo in an umnak kong le atu training akai mi Ralkap na tangti phu BPLA drone training kai min ha he ibom in 4K Ralkap phu ni me se changlu le me junoi sakhan lak ka dau nak adi nu a atu bantuk in chathan an chwa nak kong chu F.F.D ni alang ter CCN zo tu ngai tu nun dihlaak chunga kan ilom